Bikirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio y'abayibuli enyagitali ya World Fit Health Center iye gutuka imijyumu cy'Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Vyake gima omwanchi umuliyeli abigeta seni kia Ndizi TV. Ndengo kwaligania asentu ndaende chinga kitora bitoko sanga asomoroberio o World Fit Clinic astora bitoko mera na daktari oyora bikago tumanya igoro ya maroire omwanchi muliyengo kwaligani bene ilindeto bitoko sanga sobamo gochaka bono igago ika omoelio nabakwenda kutubwatia sinsemo chichi mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.net na Frida Kerubongo kwa liga ni vene. Karibu sana daktari. Asante sana Frida. Ilitira na daktari Moses Kena Onsarigo kurwa daktari ya World Fit Health Centers etubuate kliniki Gabo Songo asenyomba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu rumu 307A. Karibu sana. Asante sana daktari. Natama kuba icho irabone mbuleye. Ayo tenga kiole gabona tware mirenga makuba yango sirale. Makasiri. Karibu sana long time. Long time. Kwara bero mutumoko yo bero mutambe sana. Karogora togo timoka. Bono na magana to korosi abe mnatakiri. Okay. So tuarosi ya magana ituburunge. So abantu bagoche se clinic yetu kia World Fit. Wataona mambo makubwa sana. Okay. From our office it is looking different. To amangana ya mariogo to make sure nga stock ya berengia. Okay. So iyo community nga kero umuntu agigo cyago kikubona essentially ndongera. Mo improve the services chain sana. Bombia. Daktari wana litukolia lero tyo kwane rigoro ya lumbar pain. Nimetingo bino muchando go igobere ko gochanda abantu abange akonye buno ro mutimuke basinyiringa ngogo chakora to same na inda maganaya. Ate ingoga. Oyu muchando kiyoyo. Mbuya muno abanche barigiriri nanagotebiri nkorukunga Dr. Kena Mosdia ekero to kwane gintu gikurukunga lumbar pain okoro mukomogongo ikina keminyete lakini tali ngomogongo mugima lakini ekero okoro mumogongo olionse ekero mugongo olionse okoruma inero tukurukanga lumbar pain Frida n'abantu abange sana bakuru muno mugongo onye shida nira ekolenta abantu nyegitali muno okuru mu mugongo is part of ya marwira manga gusumbwa abantu so
lumbar pain ya rentera abantu abanginya gitari sana. Origirio mugongo ito nini Frida. Umugongo ito yonse. No twikaranstega nkikimuge cy'uburito bwabo cy'iguru. No mugongo yonse. No rokwimuke uburito bwito ekaroto gwikaranza nyore ekaroto gutara. So umugongo ni gintu kiri kyamana saidi. Esa mangana yo kuririe ngaki umubiri w'itugu cyakirago cy'iguru ngano nyarire ukwimuke wore esencherere ndunge. Isitoshe enchiriria umugongo n'ubwo ategendo gikoro ku spinal cord. Spinal cord no kinavu chikoru kina abuno enkaye kinavs kinavu kinyinge so mubiri enavu ne karonko gosuna ayekwe boru enavu nero yagotebiri ngayaya wasuniru na daktari ekerole nangese omolero nko ule nganko yole enavu nere gotinga yanko nko yole skiyokuru. So that's what I'm talking about. Those are even between to talk about nerves. So the origin ama the body ese navu nkayekuru enavu ekuru gaiga asomogongo no kinavu chikoru asakuru kunga the spinal cord. So what I'm trying to say kinavu kiri kitu chons pichiko tutenga gende cho enene utakere ko gende cho enke tara kuchigari chonsi chikoru asomogongo yoitonse. So onye kerobu ateme chande somogongo yonse eminetinga you might have problem na mangana yo guitira match abandi mbale kuiwa guitira match. Enyagitalia Walfit Health Center iyigutuka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boywa mbubwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito kero montachi robisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera tukuruka conventional medicine tutumia amariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twomonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Gorba ya Gatato Erumu 307A and then Tubuate branch Muchwil Doret enyumba ya Kogo Plaza Mwancho muri yango sabo kwabera asobo tutukana bwa maliogia yo kolendengo kwali ni bene elinde togenda gusanga asobo amapole sana daktari emitambo na ewe chiyara bega nabo kogendera sawa nengote banga igo mugongo especially umugongo yonse negintu kyamana sana. Umugongo go otwale mechando nabo gutwale mechande migona na inkwereza. Because chinavu chito no chikuru asomo omna chingotebi. Enavu nere kolili enyomba yago ya macha. Amacha ichoire ngakinko gendecho. Enavu nere kolili cho yage nga ya koiguro kogende. Nere kotenga gendecho. You can imagine if there were no nerves. Ngandi turabwari chinavu chikoto tenga ki amacha ichoire. Kwenda macha yago ichiro enda yage bimbe. So nerves are very important. Nandi ngende goteba ichikuru asomo gongo gari. So the question is this. Nkige kogera omugongo oruma abantu nkige kogera omugongo koreki oruma abantu origero omugongo ori oito
nago tebi ntubwate spinal cord yororo lakini ntubwata mauga abangagete kurugoro kuruga abakanse akorukunga vertebrals these vertebrals na mauga atali kubwatana because there is what we call a disc ego separate ya maugari so nakekoro you can't extend your wose uramburo mugongo chio luchia uramburo onye maugari ngandi yabwetane so omogongo onga mnegorobo korregorobe kwagacho asigite ekere gorobe kwagacho nkobe kwere chichuma yamanya komuru e concrete use cement egere yamanya komapa igo chuma nchiko twara chinguru onye cement teyororo no mogongo itu naburigo omogongo itu nobwata mauga lakini no sibire ne chinyama no sibire ne chinyama chinko jigo subo mogongo ntobwate ligaments ntobwate muscles ntobwate tendons chigo subo mogongo properly bono nyorenga chinyama chigo subo mogongo chiabere chingororo nchitinge timogongo kabisa linaliyo cha kurumu mogongo. So what I'm trying to say is this in short, the genesis yo kurumu mogongo is what we call muscle weaknesses chomogongo. Pia abantu bamanyira isiga ngandi abantu bakomanyanga okumurongo okuchiko koroma chinyama chiago chichigo subo mogongo chiabere weak naliyo mogongo. That's the genesis yo kurumu mogongo. Igabanta bange bakumurumu mogongo freedom nabali bataliko kora exercise yo mogongo so simple as that. Okay. Onga tuliko kora exercise tuliko let me tell you to kanza from morning to evening I tuliko kora exercise kendi yonse kyo mogongo exercise ni kingero akora kyo mogongo egero mogongo ugo otinge chingoli chibwata mauga gakonge kwaro ndenda gotege nteke mu freedom isi kama unaonanga kuna watu ambao wanafanya mambo ya sports okoro umuntu gochesa umupira wakiru ogende bakanatanga kinachera ndiko chige tibuli kora mistake anke goira ndiko chige tina ndogenda gochesa umupira you seen that kora abantu abaminyoki aba mtu anaruka viunzi wakiranse lakini nandi muko jago kuminyoka because bako kora mazoezi ya riguru because bako tingo mogongo properly so if tujiko kole shida yo kurumu mogongo go ikabantu bakora mazoezi so the genesis is muscle weaknesses yo mogongo anyway want yankoroke ebintu nebinge biragera umuntu ari mu mogongo kwa mfano twatebire disc nere gali eso mogongo e disc eri ekorokunga shock absorber nere kogera no ruka go chigoro ekarokura nanse mogongo tutwara shidende yonse see this shock absorber a disc eri suke maega intukurunga disc herniation disc bulging na bego ego finye nerve yago so onye kuchiko finye nerve yago goikotwa robosongo abantu batwara arthritis yo mogongo arthritis otwara mogongo mna wona osteoarthritis na beko gero umuntu akoleki ari mu mogongo ebintu mbiro biko affect nerves and muscles amarwaire unabona infections umuntu atwara uri wa brucella nko rubole kinyama cyo mogongo na beko gero umuntu ari mu mogongo otwara uri wa rheumatoid arthritis autoimmune diseases na bachiko koroma mauga cyari mu mogongo cyo wanene otware cancer gose obubimbe bwasoirese eso mogongo murabona secondary cancer cancer yarulese prostate yakire so mogongo nayo kikolente okurumwa mogongo so ebintu nebinge biragera umuntu ari mu mogongo munangente gogotebe naburanyo gwatwale muscle spasm watware injury trauma road traffic accident umuntu nyolo sida yo mogongo so egentu kiga komongo na bukurumu nangente gotebe ntiwanene so mnangende koeresa nkeringa ebintu nebinge biragere umuntu ari mu mogongo ntogukona tokole and at the same time ebintu biresenda yaito Frida ebintu biresenda yaito onye kubwate uterus mnabona mbasubati batwale mechande nde yonsi ese uterus yabo bajoro burire bwa PID because nago tebinga enavuye kuro mogongo ngochere kuri ngakyumubiri tokororokana so any problem ase enabweri yengo kurigererio umubirogo
urusungu buna bwoko genda bakasoma. This is what I mean. Kwa roli abantu bakuna chwe ekiara. Unachuko sine kiara guswa ku kiara nsari. Lakini ucha kuigwira busongarari igoroga igese batenga nekebera. Unuje kurumoro. So what I'm trying to say, pain na beko ba referred to another place. Onye kwa bwate uterus yawe yabwate infection na bono PID na bo mugongo gukuruma. One prostate yago yatwarire cancer na bo mugongo gukuruma. Onye kubwate ano hemorrhoid na bo rarumu no mugongo. Onye kubwate UTI, urinary tract infection na bo kuruma no mugongo. Shida yinchira yendagira. Ntubwata marwira korukunga chronic inflammatory, bowel inflammatory diseases. Munabona korukunga Crohn disease, ntubugate ulcerative colitis, akogero muntaru mwentuki omogongo. So anything which is adjacent to omogongo na bekogero omogongo. So munangenda gota misore misi kerubu. Abantu nabakuru omogongo kwa sababu mingi. And that's why you always advise our people nga onye gukora umuntu nyagitari injo munyagitari ndamanya nga nkige kogera yakari kuru omogongo. Uikatokora bulinguri, you know. Tumukole laboratory testing. So after laboratory testing natoko ngaki we pin down nga esababu neye kogera omuntu rumomo misiri kerubu. Kero kende daktari abasubati bari bagotomeka family planning. Nerere ko rumomo. Yes, nabikoroma. This is what you call hormonal changes. Muna bono lile basubati karoba ikire menopause, for instance. Nkurumbaro mogongo sana because of hormonal changes. Hormonere koruku estrogen hormone. Estrogen hormone is umusubati ekogera mauga konga. Because you pump calcium the bones. So onye estrogen ekoira calcium the bones amauga aba makomo. Bono estrogen level yairanirense amauga aga ko mororo mnechoka. Umuntu ja gutora mu osteoporosis. Nabakuru momogo. Let me show you now. Umuntu ngo tumiyalenge family planning. Family planning ekogera estrogen level yirananse. Estrogen level ya tota ko konya mauga. So onya estrogen level ya iranirense no muntu le menopause na bakuru momogo miskerubo. So I agree with you. Okay. Yeah. Mbimona sana daktari asokweresera sobwagale ndimibona sana mwanche muri eri achinga kyogente gusanga nintwe asomo roberio oval features togente gusanga nere Dr. Kena Moses yo yogende togukwanera igoro yokoro mwako mogongo mwanche muri nyokubate buri ndelianse naboko boli agwetrasi namba isimi ya 0792192834 nabo igoto mwanyinga yoko bwatia omorobeli koroli boli agase daktari elindabe kago koiranira daktari abantu mbarororo akaraba ko iwo bakoro mogongo konyaranga bagutumika pain killers bakwanerango. Let me tell our people. Wali bandigirete. Pain killer ne chimbe. Utinataka montanyo pain killer kama uchungu ni mkubwa sana then you have no alternative. Lazima utumie painkiller maybe. Lakini karogo tumie painkiller. Let me show you what will happen. Asa ki joint joint. Joints cha maguru, joints cha umubere. Nchibwate gento gekorukwe cartilage. So ekero kunya misuse painkillers ichikonda damage the cartilage. So once the cartilage are very damaged utakuja kuwa na arthritis ya ajabu. Onye kubwata arthritis itakuwa worse with time. And remember painkillers have got so many side effects. Painkiller it's toxin, ni chemicals kwa mwili. So which meaning that you are overworking your kidneys kurusichi painkiller, you are overworking your liver to render the toxin harmless. So unaharibu mwili wako. Intio senyagitari ya Walfit intolikuwa na painkillers. Lakini kato iru monta malio within a very short time umuntu ulio bere buyo cyakire gutara burungu. Because what? Ntumangitenga we have natural painkillers. Onye kubwato bosongo chi painkiller nchiro natural. Mnaona lina nas for instance. Ne painkiller lina nas because lina nas ndibwate ndoyikunga bromelain. Bromelain is the anti-inflammatory. Ntubwate mnaona turmeric for instance, yeah? Ntubwate ginger which are painkillers. So we advise people instead of you
misusing painkillers every now and then. Tumia amario gari natural painkillers. Again, you are menu muburu tambi kerubu. Okay. Daktari umetantumbaroro maybe bako iguo omogongo ko bati banyako igno. Akirokende chi complications sinchiri cheche. Totally get complicated to working imanyeri because abantu bali watanga kinga kiwa komanye kimanyeri. Namugongo korumo. Ekimanyeri yokora ne pain not whatever. Pain nakika manyeri getangani. Pain. Lakini tuatebanga ekerokorora pain anaboro janda gote miskerubo nyorogo ikaranso gutambe uikaranso from morning to evening utaumwa na mgongo usimame muda mrefu you know from morning to evening abantu bali bakora gusene saba indi babe on toes moving was sitting from morning bako receive chiba supermarket you can imagine somebody anakaa from morning to evening mtu amesimama from morning to evening kwa supermarket wengine naona compression ya kogenda igoro. Compression is omogonge kogenda. You're putting a lot of compression as you know ama ugago asikinya macha uchichise omogongo. So baja kurumo omogongo. So mbimanyeli kyo korora. Eka mono bosongo. Okoro muno abantu bali batayikorara. Remember that. Abantu batayikorara butuko. Because bakoro musaidi agonchuka na the all night ayikorara you know what I'm talking about. So okoro ngeteketanga no bosongo. Number 2 bono bali bakoro momogongo bacha gutwara into ikoro kunga numbness amagura chaka kokoraki kokole kwende gotwara ubukende bole igoro saidi numbness ya abantu batwara what you call pain needle sensation agotwara na chindani chikomo beta umagoro abantu bacha koba weak you know ochaka koba weak kinyama chia magoro ochaka gutwara weaknesses you know ekara gutatali gutara buyaga wanko gwale uja gutwara imbalance taligo balance boronge because takunyara gutarabuya kinyama chia very affected you see abantu baja gutwara ibintu baja batwara into ikorunga peripheral neuropathy ibone gocha because batwalire eshida yo mugongo enabu yae ya very injured so cha gutwara mechano muri complication iki abantu bakonyora a complication yemo na anyetwa na kwanire ekorunga peripheral neuropathy peripheral neuropathy nekerwono kinabu kiri cyago cyo mwari kigotwara mechande especially kiri cyamaguru so you can imagine nago tegendo gete ena unere ko tekeregendo wono nkwabe getoko gororiko obege goro kwa gorikoga okogoro ko yikole lakini utamanyiti you know there's somebody on tevetinga babwate mo sokoro yae umuntu atamuruseti sokoro liko nkoyali taliko yose nkoyali so wataka gutwara nabura twale complication neyo so watwara peripheral neuropathy. Number 2, twatebe kinamu no chikoro mongo chacha koligereri motu ya itoga chacha kolige prostate yago abantu batole abagakambari batavuga chinguru cyo bugaka because omogongo ko baroma enabwiriye kogotenga twara chinguru yabolire yasaligo guitera maji abantu bali babwate chando because batole yento nga urine incontinence amacha akosoka buzayiko gosako agotwara retention abantu batore what you call stool incontinence echo gwetaliyoka usecho kwanga gweta completely because those nerves have been damaged from behind Okay, I think I need me chandera bege koletwa sense meli ekero omugongo ogukuruma kerekende daktari ngonyorole nga abantu mbaroro bagwate chi infection bina chiabo STIs echiga nchigero muntaro muno mugongo sana you know ekero bwa tumna bono nanagotebi abantu mbale bakonyoro uriro bwo kwambukeliwe mbako genda nyagitari especially abangina tutakwanira igoro yabangina uburiro bonko nkorubolese enchera yo roiboro bogende as a uterus ama the upper part of the female reproductive system once bwachire gari ese uterus bwachigotororo bwalente ndogunga PID bakorumo mugongo nande kero bwalente PID ebimanyiro bya PID painful menses okoro igubo songe karo korra mbulegotu eyera korumsano mogongo you see igo STD ama STI na be kolenta
okoro mukomogongo ama kwa lumbar pain. I think anto chito betori koligeri tuko to kwanira sensemeli ya PID asobwaga lakini ndeke daktari kero montato kanere maybe no mochando yugo o PID inki gekoreta mono PID. PID is sexually transmitted disease. Kwa nyori gonorrhea. Abanda batwakonyora okora n'abantu bigoriye bike. Omwana w'esukuru muiseke onyora uburuire obwa kwenda nyagitari. Onya gutara n'uburuire. Baadaye bwagenda igoro. So it's a sexually transmitted disease. Gonorrhea, chlamydia infection. Another common, the two common popular diseases. Jikolenta PID. Also umuntu okora abortion. Ndio wanene kuso umuntu gutumia intrauterine device a coil so uburiro bwagenda iguru so it's a sexual transmitted disease nere kolenta PID lakini tiango teviga uri ndigerete ekero kwanyolira uburiro bwo kwambukeri gutafadhali nendo hospitali kama we especially kama we ni mwanamke ask me why let me tell you why Onya to korwali gubono iga ngoja gwikirenga kyutete konyora abana ebe mechando konyora bali banyolde PID ya blockili fallopian tubes amagene sagweta so onye fallopian tube ya blockili then dige nalyo mugaka nilyo mungana nalyo chikomera na because amagene dige nalyo mugaka nalige nalyo mungana akomera nase omukyuli bwa magena tokuruka nga fallopian tubes so if blockage is going to be to come by then what is going to happen to you konyora abana so simple as that kusenga kiyo konyora abana benga asienkongu kuyura abantu bakutwara ectopic pregnancy kuyura abantu bakonyora abortion talinga abortion yokorusi lakini yaromwe abwa tobolito bwarubweka kumba abwate PID so what I'm saying ekero kwanyura moriro munaya ngochoro nyore mechande menge it is important you come to Australia okay ngochi bore bwa na kerkene nkogwenda kumudakira mapema biona sana daktari ato kwa na regoro yokoro mwako mugongo mwanchi mulire na baga nitikomanya nga clinic ya World Fit nga kiye korwa obugwenya so ekero montago chako oromiro mugongo kirinya gitari yetu muna nago tevi umunyagitari obwatakiri no lyo gukora what you call diagnosis no komanyanga mburuiro muruiro ne mburuire kyobo you see so have to make a diagnosis with raso kumupima manyanga nkekora akurumo mugongo and it is very easy nkori itole miaka yago twamanya onye kole miaka like 30 years hapo kuja chini it may be discarnation so fast onye koromogo twikatuli cancer ya soil ronkie ke prostate ya bintu binebi so twakora diagnosis so once wakora diagnosis treatment okogweniu ikogotegema inkikyare ntushidiriyo mogo keri kyare ntako ikakerusi wororo omanye kwego muri gakori pe omogongo okobebia so the first thing no kurusi shidiriya lengoro ya ngorente koromo mogongo then twamwamari yo with let me tell you abantu bakubone senyekitari itobia sana Hello, ando mundako tinga nainko genda nyagitali, nainko genda sore mugondo. Mugongo lenko ngati nainko genda mugondo. Ocha nyagitali to wena so fast ocha kwenda mugondo. And the good thing Frida, bono tuwalente na Mario sio mchezo. Sio mchezo. Tama tukagwa berira. Mario wachete koli. Oje nyagitali to tuwalente na Mario ama yiyo 10. So success iko kwetu. Okay. Ekegere bito bito byatanyolie daktari nabo kumanya umwanchi umuriyereria ase clinic kyao kegotoka endo nanene namba yesimi erinde baba gwekira na sense. Mbiye muno Frida eriteria nenkoro kunga daktari Moses Kena Onsarigo nkoro asinya daktari ya World Fit Health Centers. World Fit Health Centers ndo wate clinic gabo songo ase nyumba ya Uhuru Plaza. Walipata machi Uhuru Plaza kuikoche baka Bosongo etown ya Bosongo ekaro ikire Bosongo wolinga marigiti nkayire osechireri ya marigiti ali marigiti ali town mari senyameko ni kuchibucheri chichire ose stage nkoro ya Kisumu ya Lenge enyombe yote nene yo kanere kurukunga Uhuru Plaza anija chinchiwe riete kurukunga Alisa Plaza so Uhuru Plaza Alisa Plaza nenyombe yemu so ime nchibake goroba ya gatatu erumu 307A igabo songo Frida ninjo munyagitari so anytime umuntu agocha kera litoko na otogotoka kera litoko nincha konyole sekiri nigitoga kya bosongo ninjo munyagitari
ntubwate clinic ende gari Eldoret and ntubwate clinic ende Asumuchu Karatina. Utaikonkerese namba ya nesim 0722 24 5763 0722 24 5763. Frida togukwana into togotebaiga nyasaye tatungite bantu barware ekero kororo ruarete Frida nubwate likuba amagoso nare gwakode nyasaye tatungite bantu barware itokurwara sogutamanya amagoso nare twakora twagira twarwara ese nyagitari itekero umuntu agukize nyagitari ito Frida ni masomo talinga namaryo gokweguna gutama gujisiko lakini tokugamba twigwana egera tubase kurwara nyaje tukerimekero emyaka yagego chambia muno Frida. Ambia muno sana daktari asogwikira nase studio na bayo basemya omwanjie omurigereria. Bimana sana omwanjie muri kwa biro kubwati umurobire iga gwikorutwaga cyagete gwikabono iga omwere no basemire korona kwa biro kumanya amange ane no chikwimukia egetambukiro na bayo gwikira na Asensemeria Walfit Clinic irindo anyorere obokoreri Litaliane Frida Keruboto skato nyegera Josephat Misi ngochara segekege kirobosyo irinda koletero umurobire obubosera wenga toruburigereria urubuya. Enyagitari ya Walfit Health Center iyi gutuka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwara marwaire tukuruka nka conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito kero montachi robisi ito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryo ga kawaida aito gutera tuko na conventional medicine twatumia